appeal for fun be Ediama your friends opo and into Worcester bomodin say udi wo ho bejim na wape bibi kakra na ode aboa dwume edie no Naspa radio so afa na live ewo UK Obapa TV Ohio saasusu na Echo radio Repentance radio online radio di Yesu ho enkomo ekona ba live show ono so ewo Israel medu Israel aminchia na nahema na namframa na nahema Mr. Samuel nyina royal ladies the royals are more Israel nyina michechi amopa edem live multi TV mpacha woni multi TV a Jinome Frey, Yababa Yabia Mosesia 0202 807 745 multi TV, Yabaya Eddie Amma. When him sent me where yem a yen to my me friend na a timilak and I bomb modia na wa mammy a yen to my nature say yapam Eddie Amami, Lydia Fashion, the apama mammy for fair and into ubomodia. Na wonsuso upebia eyentume bia upebiano wobenye bi ede amo designer upebia say Ghana say international one obe Hollandese obenye bi ede amo 0249 013 177 na Mama Lee suso apam ede amo 0503 736 768 and 0244 287 122 Spiritus Edemu life pa na me say second case I wrote first one 50-year-old man 60 papa no una no kwanyeme o fie say watch 50 years 50 years 50 years wa kwanyem 50 against 13 no strike difference no mommy say 37 different. Hey, where are we going? Where are we going? 50 against 13. Mami Mwakwaba. Yeah, no ma. Answer na papa for no afa be mada. Pasha Debbie. Would you say? Pasha classes. Oh. Me so trese se anka antiesta tiasia wati asem wo ya no wosu mefe ntie no krese 50-year-old man no wotumi ne 30 years no ada no wo ye den no ne die she would ask me multiple questions. Antiesta, where are you now? To ask me such questions. Where are you? Class 6. Bacha. Where then or no die? Bacha na you feel no ma papa wi. Ana opa da ma me na me wa class. Ma fa ba na ma me ka bibia kire no. E say na me dem work of my ba no. Tobo ma me ka say na kire no. Juma me ka kire no say aka na baba ko wa class no so ko fa ne ba. Ena o ka say papa efri mu. Bacha. Ena o ma wo ma me dan. Bacha. E wo mukrom ne ye he. Bacha ye krom o nyene so ba mbapa na de ba Nsem. Oh, wanya no we cheche Nsem he ya. Bacha. Wo ma say hima. Asem we me de beto wanim. Nsem nana. Wasa ase so. Ena obi akoya saa no. Ntu ma me ka so mpe da bremo na ye de. Watch them in the end, no pedan ama mammy. Attend to one dim to mammy quechima, and no cottage and a banner in an on your father for no name to need Diana. Was he in so no one I say into or some cotton so by. Those went to Jerry could lie down or ban on and bedie. Uber do feel what they say. But she'll be a debate 2 weeks. 2 weeks in come up and no new a tidy. But you know, any meaning come bia. One missile be bia fa and Namunsa. When himself one fear and Finsia Dumianza. When himself 13 years. Bacha. When himself in class 6. Bacha. Near Manina, dear dance. Yes, yeah, no. I tell Muda my end. It's free one that you
niema bekechru nyoma nyina dia dance se wiase wie ye ba obi kuna wu wose ne baba ko akurase wose menya baabi ama watena wo kumase eje hiafo Ojianyarifo Kumasidie Onsemo Ojianyafo Eje sikafufo Ojianyafo Oji nkrasifo Kumasidie Onsemo Inti nkawoji akoda wote akurase manaba school wo Kumase anya ye kura na obehu light enya ye obehwe multi TV enya ye obehunu kasa to aso ba be pe nanka wanya quality education inti nka 50-year-old man wadwene no nka ye not knowing is adwene ti ko ho no eye koko a esikyire nim na egu ho so yenhwe wo ma waduane di wie wonum suo wie no na wo call them sa wo koda na dan na koda me ho na ono so da ba cha da bi e ma me dem ho no dan na wodi ama o ma me no ba cha e na wo koda ho ba cha na oda efie ho na ono so ne da we ba cha ote ben ba ye men fie ba ko oh what area ho na mo nti fie ba cha na aduane no modi no baby amote no ba cha oto aduane ba mo fie ba cha wo wie na woni so aye hu ayu ana ba cha da bi na woni so da how fine ba cha ti say Nhyira ba cha na wo hu bibia ba cha be kaya just last week and a 12-year-old girl no ya man no akwana o ma me ka me last bro for no bechem nti wo de wan fa bibia nto am ba cha da bi nti oba dem no o kan say na kiro no no dai ba cha wan ka bi an kire me oba na we a cha be na mo dem oba na wo dem na wada ana o kasa ba cha na me na majele wi am sisem na wadware wi sese ho ti na wo nshatare ba cha fa na me sra ha ayi asime si de bi Eric me mo ni di o my hands are green Oyoko wadware wi a wo sra ba cha wa ko hu na yere o yere ba cha wo ma ba cha o ba o ti se wo ba cha wo ba ne tipe ne ope ba cha oh my god I have to jail this man was he a man ko jail ba was it chira na obeba na chira oba onya crowd say ne bekasa so what no dan we dey ba cha na ma se me ya nti usui ba cha da bi wansu one na ampreso ba cha me ka chen se me ya wa force no one na ampreso ba cha me na preso o ka se na chira so an ka bibia one na preso we njai one timi ne na anya kikiki wan wono ba cha o se wan sa wu dwane wo so chen ba cha ne ka se te say dem ha woni obi pe ba cha woni ha na ye pe mami we ba cha ni mo de che ma kakla ni mo do che mami we ba cha eni wa say eni wokun kafra obutu so ba cha eni wa pa che o wokun ne fruso ba cha nti ko bo ho ya mane ba cha na za ta na muslim ntama kan chire obi a usro ba cha ono ka che o se man kan chire obi na wanka ba cha wanka hwe ba cha o wi na obi e pono ko e ba cha na onum za ba cha da bi ne ma me no ebra Ewiase ben kra ni yi mic no ma no me paucho wo ba no so wa ma wa ne Pacho Debbie. so the mebe na wote ye Me pacho Nsem ba ye ya na mtie. Nsem ba da be bo so so na wa mu nsa no Me wa yare mre bi. E na mde ne kwama midwife bi ofie. Na wo mu ye mienu na chiri ba. Enti wase wo mu mienu pressure no e ya de kro. Nti wanka na mse a na wo ba pressure de ko sura se no bia wonyam. En wasi Debbie. O Debbie nti wonyai. Enje ya sa no. Ena me enti madam fu bi yesto. Ena ne ba ye ne mami enu ba ko ye doctor na ba ko ye midwife. Enti me ba penene wo na me ko na me se
misro ma misi a wasi ayen mi hunu mu ye nti mu hwe ma me ena na wa mu ni di agro se wo de wo akra de da bia wo yes wanyem so wanyem na ma me ne nti wo se wo hwe ma na ase na didi ne kontentententem no wo frɛ ne ba ne se da bia na papa no frɛ ne se ma me bra na o yare ye ne ye hunu mu ye na kwadwun so bra na ye mfa nko men kopto drama se mo je dro se die ne wasi etoma wa ne ato nti madam for se ne ba no e ba ye na wo did wo kwadwun so ye na wo ja ne hotu kwan na pa cha me kofi me baba akwan ye e wo half video nti hwana na ehwe na ofie ho me na papa no wo pa da ma me no na menim se menye ni papa woni papa wo no woni papa no na minne ne ba bia madam fu bi ena ni kunu ye ne ba bia mete no ye tumi ena se papa no de madam fu ne de ne ma me no opedo do prapra no ma me tene mu enti do prapra ye wie ye oh obi fie enye ono ane dia enti na se you pay back in kind me no say me de na ye me nua ba ma ena oye papa panin nti no ena nkora no so me nkora no so no eni ni na di agro nti bi kura mpa me wo eni mu kura no a wonu wo mu na eguo ti me nwiri bibi enhye papa ni mu enti asem ba e kura na me se he maami eyo bolampa wase enyo amufa no bolo na je so so ampa na woni yire ne ba otoso nan ena tisewi me se woni yire me se wo yire ne ma otoso nan ena tisewi se waji atum ena wase wo bema ye temlam yakoyi nyinsen nagu ena madam fo ne frɛ me na mka chense me kru mama mre mu de se adam se o wase ara ne bra na mse me kru mama mre mu de ye nyinsen ningu na se wo yaketekete kra ne awo ne ne watimi anyinsen obawo etu ade temlam kra wa nyama se na munji na me no nye evidence na yetumi ahankofo no meje waji ska no e wo ho mpa chan enti yaje ye no enti ya kase won fa no doctor ka kire me sese man fesika na nkwa oni ba bia de ne ko ena msiu media me ma asem me pese ka me de meni to se wa man ba bia wa ye me papa enti emra me kunu wu ye enti media me kame nya ohwe nso wa asem a wo de beba no ena be ma duru ba bia obi otinche be kase me ye nipa boni ni nso na de ma ye no wobi ehunaka anya nipa ka wasam na anya ona be take decision ma me no me ne na wo ntina nsan enkurai wo mo frɛ ne sɛ wo ne me mani nyina sɛ asɛm ne ba nti wo kokɔ no ho ba bi na kɔyɛ adwuma ona be ma no na wo yi wo be ye frɛ na oda so te wo o sɛ me ne nyina da wo sɛ woni kɔ no ho me pa high school sɛ kɔ ka kyerɛ ne sɛ wo da bi wo frɛ ne phone so sɛ wo mmra ena me madam o frɛ ho phone so we na da okuta phone there be me phone ena me kwato madam phone na me ma ne ba ne hwɛ no ma no ena obusa ne sɛ wo ma ye dai na sɛ obi ne obi nyim a wotimi ba wonso na kasa ne yemu no wadi ki akasa sɛ ba bia banya akora ne bia ba ma ne pause ne drama akora na yi aba ena okay aye twaso ni awaka na aye maye eti for ya sai akọ muni ma blan lady rubber no mental problem no ya sai akọ ebusuafo no ho ebiem ema ebusuafo no ye ne atenase Eric apada nkwa afesu so wa ama na ebusuafo na take decision ye nsimu asokra producer fatum na enkrofo enhwe na another one ayi wo how many years ono 15 abna leader of 15 and last week yenya 12 years wanyem 9 months wawo 3 months or 14 years and then so yes yenya another 13 years. Where are we going? Are we safe? Can they know to come to me papa penimu di o bejano Yesu yene se eduabona abrantie na bo a se akova akora ne na busua ni nyina no nka oba panyi ene enkrofo mu firi Nhyira fam ba yi omu bahwe na nka se eduabono atete no ho na se mu de etime hu se kwa ame no nyinse no oka ho bi
enti se ene ene ke mani teku a kwa me so mani sempo a na mum duabɔ na emiahwe na yenka ho asɛm na obi ane no chiame duabɔ ne de o ma kwa akoni afi na me mpɛsɛ saa Eric no obema akola isika sɛ me hu ne saa sɛ Eric ne yɛ nipa bɔne no obi akakra no abodua fi sɛ wanya kasɛ so otopa mpɛskra ma akola ya nsuo no obobodua obaniska Eric no obaniska pa bia ne bia obebodua watimi akon aba rekukrom ha edi snap akogu nsuo abodua ɛno obi yɛ hu obi yɛ ante eti ne meka sɛ me nua ba me omoa me na akola yi wo wo na nhyirafo boa me na yɛhwɛ na adeɛ ne nya wodi a ne hu kwan a yɛbɛfa so ada wo me sa Eric no wayi ni pabia kurum ha oba ha no wa fe yemiri utu yefo fofofo ne esi e chem bibi die dikan oye bi aha na pie ye ni sei ye branch ye kan ye ntwa no so ana wo ya sa beto so ne ye kase ye Eric na firi ne ya ye be ma wo nko a ade ni so wo mi no na ko hu enti ekwan a ye betwe Eric aba ahimfi ha no ye ntwe ne mara empenifo wo fi bia so na wo no ho a enti Eric no ye ntwe ne mara mas ma me kan no me das ma la me wa ne ada ma kwan a ne ka be fa so ka be nya Eric na ma ye de ke so ye be ye e se Eric no wo ye nwa twetwefo ti se de de hia wontimi ntena ho na wodi kuro no wonni ne nya saa ne ma ya fra wo ba wo so utupan ya to so me ya be fra wo de wabusua panyi mama me dia ma na me se na kusi se kana na kusi ma me kwan na nka efemfo no omomo ame ne yemfa Eric ne comment ya na mo ka nkyere ma ponte hene ne yemfa fi se de ko ma ponte kura nya de obeba na menhia de ye show du emu pawa ho na abu se ye so loko ye je ame free ha so a me kwa putu ja so hene na tena se ame ko ka che se Eric no wo ye adwuma wo dropping for no omo modern ase wo be pam the free station ho ya frɛ no ba ko mienu miensa wa ama etime sra na wonye Eric di free station wo ma na me ye adwuma wo na sase so suba se ni wo mu na me baba jo je tell say on say ye ni say you saw Ewiase a ni say e ba fofora a wo ba ha itimi hye ni ba mi miensa na ni mi aso ro ba no ro pe no ro bunti eti wode koma be ma no pa otimi je no ahwe na ade na bi aye so say zem bibiri abam ana wo hwe makoro so si kire no so wo hwe a em say Eric ne fa wo nkane ansa na wo so baba ise di para ko hye mi no ana sensem so abam ni dwaba bam ise se no na me me chama je say Eric no ani we ni be hwa pa Eric ni we ni hwa pa e de ni Eric fuma enye ye so ntomi na be hwa pa ni mo Eric no so o makola bibi na obodua enye ye e bi akwa ada daddy am say we ana Eric na yes I e ntomi na be hwa ko so bo me de ma jiro no yo na sha mi de wa na oba pani ka bi se be bro ni de kwase em fast na nko oba pani ho ene na amamre kwaso na wuni so yo ru achi a bechu de bia mamponten nim se de ya bonus ne yemo so ansa adean sai e bia na eleke bi kwa na mkwam a oba nti wa made ana ya sobra che de a amamre kwaso yemo yura so o mamponten boy ramane na Ewiase one de o mam go ahead ya so ye tamachi de ntie ye ni abra 7 previous ye ka se mam multimedia for Nhyira mam efe obra da ya no a minima na sini na ka wa ye ban se e ye de sua mo bibia abofra ye sebe the condition e kutan enye obewu baba asase so oba e o man nyina ye japade wo se ya sebe metaka ma se mi se akura ye sebe se ni maame wo no ba na ye kromfo a wo ni maame o mane so ya tin baby boto no twetwe sika na okoso buku enti na mama men ne tim ye dia bless ye bodewuro
ade bepa ya to ba bi eda nti na ma wada roma woni odikuru se ele kana manna mo raso buru abowia ma nhia de nyina ho de nyina fu mache santima nyina yeso ma nhia na wo mo se bi adu bu nti amamre kwa bia oso mo ye bia no mo nye after that mesre nsuo no a odikubo bia no komfo wo ho mo ni komfo nkasa na amamre bi obi a onya mamo na susu boni bia eta chiri wo sa krai bia owura minim bi obi be bibia no wo because oba studio no so keka wo hwa se bo obi be gina so ana wo ni bibi gina so kra se be bia wo ani so what ya say nti menhye mu kra se chenka wa bayifo pa cho obi hwe no anseme ne nsam keka no ana me hye ne sa nti se nsuo komfo ha na madaro ba mu ni nhia na nsan kra ongumam na won pai sa de no a okoye no nyame boro be kam sa wi a de duane de yesi modua de wura se mo ye modua kwanto anto de oduru wa hya me be ma wo de bodua we be kire o he bi se bodua de nyina nti sa wo yiko be tam bodua wo bre kro nya wo de ade a sebe ni wura ka bi se na me na mo ya adwe because ya mane on fa na mo nsan mo ye chi sa go kro te de ya mpanifo kro mu ha ye na sante hene ne bre mpo kro ni ofa kro enya nche na ibatoto na se aduna jeje musa to ma pani woni odikuro ene na matwa nwane abusuafo nyina ye fa na nsifu na ye hwe na de abai yehu nsuo komfo na mamre bi obi ano onko ye mfiri wo mai na wono de na me boa na ensa kan de a manhia wa ma wona police wakachi obedemu a ko fomisa wa obenu nti wandaro makakra mesa meka hello baba ni asida ani de bema nyama Ewiase ebe damas na yebe twen se ye kan konfo no wo e di odano no okọ mamponti musa penye no na be hia wo meka yare nti na manti me angu bi ni asem nti je maka yebe faso ni akunu konfo ni ye amamru bia na ebi amoko ne se oba yebe frese na ai ma so amachi na fi so ho no beba insini kwan ni oba bitimi aba wa mena yi ni di bisi bia no e ba mo maso ati iti asida ni e de mamu se mo nkoso amuaye ena na anu na me ka se ka aban ma ndu aban ma ga o se o yes special court ka de mamu nanka mudi asero me se ma fidi de bi hia wona da bia neza eto mi bia na mo fidi mo ayi twitwi ya no mo ne wo ta de asidani de nyame da masi ba ne ya no ya se mo ko se mo ko to di maso di ya ni ha mo di asida ni de da mo mo ayi ya so be ma yiwura na chamani ento na ni bi for se eso ye da masi na pese bibisa enda kwa mi se wo ba no buhwe ni bi kan wa na manga jose na baba sorry buhwe ni bi ya gbo nyina buhwe ni no kuruma Say the apostle Martin. I dance into my be some. Say where the and then Yamiadum. I bet I mean, yate. Oh, when him. It's near the Bakura Bay. A bit free. Says Mr. Sam could you? Don't go in there and let me out.
Say, back up and call ye. That day no so no abo. Na me bisa akoda say no anom nsa na. But that's what nim difference between be ma anom nsa na. O say no abo na wa abo ampa. Yes na yire dwa. But we yire wudwa kra wudwa kwa. I don't think so. Be better me about 13-year-old girl. At the number 50-year-old man say onjino na onware no nka ho. It's not fair. Mama, akoja. Aringa. Me pacho eraba ne kunu so ye friend say yebo akojo se olodi bayire e wo baabi nti no oba obeba hansam no bebre na ye no kra kitu bi na nya no kra brana be yuano odi nkrofo ki uje nyina benz odi twa photo di ye ayi udp mami aringa obolo on the opedan ma wa no odo ba adase no ordinary ntuso no ordinary ntuso de bi me ka se e ma nya na so fu se wo yire ho ntu nkwa ntumi ent na wo yire ho a e ma ye omu ni mom ho adware ni omu ho siesie edrese kama bobra papa ihye panty papa wo ho ade afuru nti wateta kwala na ayese kwa no se ma ya kro bebebe wonte monya papa no wasese wo mo Emaya bebre wo ho monum a se de ye no pepe da ma ayi de do prapra mu fo no me mom due abata wontem ho efiura na ayade pa no mu due mami omo pepe we apa da ma mu nyina ma yanketo wo nya wasese wo mo no wo ma deda okay ye be fa ne nyina out anti onye no mra no me nyina no ahimem me de me kan say a rape case. This is a rape case. A rape case. But they want no say Rabano Cotana de Baha, and that time also or ye. And I Rabano so na me ba no so say want to me nja o manke to amienu anami ensa e wo fie nkasa wo kwohwe wo ba wa na wo de nkura no enja omo ye 9 krampo na want to me nja nkura ko omo na omo ye nkura
want to be in Jam one can say papa no and show more. Papa no one in the family. Papa no took advantage just because what woman acquires to me before any time. On Intina will ban no ACS and one or yeah board to me rad them or echo and then quadai. Okay. It's make us say rabbit also can be one more young call man. I'm one young call. You are one and who here. Mammy, you are one and who here into a cop. Now I wouldn't say when you'll be a man and now Bambre or no manembro. If it's a baby and you will be to me a day, I call mammy so I can't be. Nemum and meme been to the pub bonnet form. I can imagine. Bema kakra akrakita said the will see chile. Oh, Mommy, and Susuda. Mommy, wait, Debbie, on Susuda, on him say when yini, it when him said you're crazy, and cat, oh, a meme between more day. Meme between more day. Come to say, remember be a loose pa. Mommy, I don't know what you musi Jesus. Yeah. Jesus. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Na ayo nwa se de Ewiase adru no asesa dodo. E meme bi nhwe ye ho ye. Musi mo per virgin. Musi mo mankoda yi. Anya mudia wodia na ewo ho na brewa ne maame kura na ye o size ne maame o your size ne kunu so awu ono na apɛ dan ma no kom na eso de ni twa so e wo dan nim na ye de na ne ba 13 years brana mama baby o bia wa mra ya twa no o ya juma ma e bia no opɛ maame na anya ye na bia o de ba ne ba no so but the whole issue is say openya kosi bedi akon aka obolo and they say asema si pass yes obolo for pa obolo for pato so nam no di baby obolo me say srenye ni o obolo for me obolo bi o pe kire betu obolo pa chonye wa adaruma ebi na nka ya to me no say obolo for say ya man ba kon no so otwalo to na modu say obolo wa na so pa cho ejami o me sramo obolo for mon kafra obi ko ka be ka mo ai amisa akosi bedi akon eke obolo kan say what Nsem mesre mama we dey boapaye 15 years aklo work class 6 why finish your business aklo work class 6 mama ma kan no baby you part there you shouldn't trust anybody at all on this earth you shouldn't trust anyone. Now, who fan say on to me? Now, okay, what am I on so bad? Who say on to me? But what to my and the best and the Bill my fed when we say Qualana Diano na a bois and no more than a year or you know your own pebium. So, and I jump on it and mamma more you lose. What's no money more you lose? And there's as I saw pet the chica crania. I didn't think it was a one papa. Mama, Mama. Oh, hello, ma. Yes. Ma, good afternoon. Ma, good afternoon. Amina. That's from Adia Maria, make a free man council. Oh, Monsieur from Adia Fozia. Ma, me pato, Kakam, me person, me can say. And me the war, and me manasia, and ma, me kunu come in, you need some of them, Baba Bejano. Me kunu. Me need some of them, Baba Bejano. Now, papa, when you're 50 years. Now, she me in Pano, but 13 years. At the woman, Edda. Yamigo Butapa, and Yamigo Chiameka, also soon, and Copa, and Copa, and the Bonnet. Yamigo Chiameka, Pama, all women one of the opportunity to be serious. Mamma, Monsieur, we pass up 13 years, I won't find them, mother. No, to be in a home who party one year, Kakata, Sabre or Susu, Sabre, Sopa, Mamma, Yamigo Chiameka. Obviously, I'm not going to get because you're fragile. I got the room. Okay. The Angel Dominion International Church of Prophet Joseph Mensa, Edano, Papa, Edia, and would you my way and do favor oil and Yamibu and they were dear back. Would you must Samaya Bassa, or country I Bassa, Sika Samaya Bassa, we have favor.
Psalm 23 no and angel protection oil Psalm 91 and also at the bambo barepa and the Emma wo yadia crown crow wakwa wadia wo spiritual attack and as a whom and ye may be a angel dominion international church kwasia day and a kwasia day and a kokon asem eche prophet Joseph Mensa na obeshe na fenya menam no so aboa ensure fam ha so benya bi sanso na so of mami o preach was swami phone central market on so benya bi from so red nim committee chairman bi ho sanso na master red on opportunity bank de division mu wasafo angel dominion center ma se bola junction ho na papa obuti okwa benya bi na Germany Frankfurt reputation Mensa obefe no 0696560963 US Virginia Ora Roxon feno 0015713981958 and Kramasama Stadium Junction Prophet Joseph Mensa ye adwuma ya wada memne da kumase Bola Junction wa ye adwuma ye adwoda na ebrada enkoko Trado Salvation School wa ye adwuma kwese da bia feno 0554477959. Okay. Hello. Sorry. Hello. 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 Yeah, good afternoon. Hello, Mama. Yes. Okay. As powerful group Ghana, Mama, what the aquacuno delicious, and aquacuno nutritious, and a day abassumptuous palatable. Na aquacuno no ye womwa wudo bebre. Ya dia ye niema bebre ankasa ye aquacuno kebabo, ye aquacuno biscuiti, ye aquacuno mosheto, and a face so aquacuno ankasa no, utumi de ye anwamo jollof ne twetwem, and ye fufuo, wa ben kwai no fufuo no, unkruma kwai no, na se unkruma stew no, ni nyina ne bi hihemu. Na je se aduane bi a wo beye no, utumi de aquacuno ye bi ye mesa wada. She has powerful group Ghana ya wada ne ya wada bia ewo edwoso na chese ho ne beto setose ye niema no mu eno ti restaurant choba for night club for mo mutonto nuane mu ya as powerful group for akokono ye se de enkwana ntimram ma papa nkwo so okopa akokono wa bem ubenya no as powerful group Ghana Mango Rock NUST hon mo ewo wo ya ye wedding party bia wo ya won akokoro ni bi na ade asevu ahoho 0542925516 0542925516 na jodie JM Ado and Sons at the alpha folic acid aba non folic acid na mu na ma wa pomu anya de ma wonka semu anya de ye papa na vital supplements at the mebushemu ni nyina and a Borges olive oil so ye 100% olive oil anwa wa so de no aduane bia idea wonya how bia wo mu eno no 1+400 and also ekum sonsono na afetu sonsono nyina ase JM Ado and Sons for wonom 0574286910 0574286910 Cindy Rice ya chede ne yebusua eche the latest one eye Hyundai i10 saloon car ko wonum ukodwa bia mu a 5 kilograms amo no uto get voucher ehemu wu ya de achede wo so bia no fa call Cindy Rice for the po na kwaji wa chede no 0546682060 Cindy Rice sweet aroma great taste. Hello. Hello, ma. Yes. See, Patul Ramdi disaster. Okay. Obulubi ya zowa obulayawa ba aboka obulora wazedem yo adawe yawa beka ba ya wosem onze baby akwa edri and it's a gift ni gungo moze case na no so because at age and no papa no age ma mo de mo me kan mo ma no ne fama the punishment because we no me be because mama obi a we a chino no waka na reduce we biane kwa ebe Ujane said Jane Cry as a channel. So what I said, and the first case is in your man on our Balusia, then sing a mass, and Tassi, one, never was one. Uba Debachin, yes, your Kubi, no to become, no be you, skinny be a chick, any part of us in Yezika. Only a quite part of us in Yezika. And now can you get to a tea, Colnaco, I am in a bread, Dimutun, my every. A man in pet. But what you have to say, I will be so to base. Best in the Santa Crema, I am on Benz in India, the only do Ashton of Tanzano. My own Benzano, a 14. I am looking at Fab Benz in the Nuchi. I have Fab Benz in Abia, and I can say, Uchi Benz, Uchi Trader.
Okay, that's it. Yo, Herbal Center, yeah, what big clinic with ultramodern medical equipment, yeah, diagnose, yadia would say, crowd, any your rooms are whooping your show, yeah, the near Shana coffee and Webema baby ada, and Casano no pay yet to demonstrate hepatitis B, gonorrhea, syphilis, and Abema now about, yeah, won't to me and Mr. Wada, say yes, sexual weakness, epilepsy, and I say a crew etu near Percy address here, we have Herbal Center, quay, near Sham, syphilis, malaria, gonorrhea, hepatitis, HIV, pneumonia, S, and after when you brebumu yadia, Mr. Wada, and also test near between Ayuk Master to Sogo, Government Hospital, 1 year, Benfred 0244082882, Archer 4 Bawasi, Wabajari, tested to my red tomato message, Anua, and your day, and what Yane, Nafe Yadio, tested to, and you know who do ye woman, oh, a year before, and into the Sawada, Mawansa, and tested to Moko Jabiamua, who Benya Biato, as I tell you, Rabag, dear, Rabag, Minahin, Bakuda Pimon, no Pebi, and Quenya, Opa, Bosata, and Pim with Bemobi, Susu, and Bema, look and Teresa money transfers, Nino, yeah, piece of Bosiano, dear, and just we get Juma, no, I catch you for control and accountant general department here, and also Sikano, Uqua, Bosiania, the Ebemau, Fransantia, Rabange, I was 0501 333 461. Now, I wish you move for any Santia Rabang. Hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon, ma. Afternoon. We did the Mohammed with a Ewiase. Na any other man, Wanyadi, and tea, and might be a panel of Fasibia and Fan and Faso. Wanyani, and your member in Anetessa, me and make us a mean to me as I did. It is a family of us, Ewiase. A Roman's cough syrup and Ponsa Company Limited and Aquafab and Penny 4 Ewa Edro, we are penny na bowa Roman's cough syrup abofra, Ubowa, a Roman Junior and Wawo for better Ede Amawo. Now, Dr. Muzu, the pennies doctor, Mr. Wada, one in a boa, Emma Bema Yajas and a Bema, Nibula Matali, no Kwakudonsuno, Quabracon Kutano, and they say a year, and Yawoko, a Babua Papa, Nuama, dear Mood, Dredi, Mano Peno, dear Echimuno, not just a Bema, or just a Dr. Muzu, or the Amo, Nemo and Nemo Saya, dear Bia, your bow, Bemo, would when he extra well, Babwao, and your Madedia, a drain dear, Amuzu Pini, Amuzu Abamis, and Okabumano Mua, Madedia Suti, and Amuzu Pini, Amuzu Ken, so dear bois, stomach or sapa, it was here, Amuzu Pini, Amuzu Garlic bitters, and so Buamamuja, a dear for sunny when Pedianimo, Dr. Amuzu. I want a full club 600. Feno, I was 024 777 Now I one show 024 777 Now for years, I'm not to the name. Now Dr. Muzu, Papa, or Yadi, Yamishano, or Babua Papa, and a Rocker Clinic Limited. And then, so what a company paya, aya, dear, not sure my for pum did dear. And then I go rock clinic for no one Mujina brand, papa, and ya, never capsules here, ya dear VENE. Aha, and no dear, and your money may drop back up, and your wood Johnson, what is a so I asked a show cacra, and I be a what yaw ancassa, would you so tell me to try Joe, Bema, would you so we are Ubuna says, if it be through Bema one oba, who are bound so sada, would you so toto. Sanso and Ebia Johnson come about Bemo to be control home. Now Beko Fiana and Win about Johnson Sepacha. Mr. Wada, Ebia, now a prostate enlargement, and answer and Canaba one. We have Rock Clinic Limited for Niche near Mua, and that's a van capsules, and wouldn't be a sour how when you know, just a true manum, a memano, Bemanoa, your fan king or Banomoa, near fan queen, a VENE van capsules, no, Shanasosa, and Mamma. Obanum 9 anopa mienu area ni wanom 9 so anwumre 424 ene ye de pakum ene be ma ya waye mre wompem be ma ya wodo brada be ma ode bo so apetipeti say you 1 minute pepepe no waje agumu ana be ma ya wa just low sperm count na wotutuo so tumunkum aboa no ene ye pakum was mimpomnie me na me ye 1 minute man say me ko 1 na menyemu na just no so Rock Clinic Limited Kumasi Alaba Abu station yani school house edition mun kra denta panta junction yani ka TV na wabunsa akuru no mu oba onsabe kan yan 0244 183 230 0244 183 230 mom. Okay, ya badamas na ya demo akọ Nhyira sports na yakotie ne ekoso ewo Ewiase mekoswa ejina me ne menuanum anem na yema yenyina ye ho yakọ titiru oma medu ye tio nana ya kwabena akos
mema mo nyina yako ye ya wo ha de nipa etwa ye ho hia but mo outside no onyame encheche mo werɛ pa. We've lost a great pillar na yehwe onyame ene ye werɛ cheche for yedamase epi. Some for Prophet Joseph Mensah the grown up and aquapana for Media Ghana had any ablutory na Bebrina Numi. Say, yes, I use Babu Bang with him. Yammer Juman Cosso, the Prophet Joseph Mensah, and the Yamado. Yammed is out of much as they are not changing. Then I'm the Bible, I had to the aquapana for the bar Ghana. No, so you become one age, which is a Bible no dey me call it open bibia I me Prophet Joseph Mensah na me. And until I have TV bibia jabe fa na me program na sanity. Na Prophet Joseph Mensah me say ya me bebre me me HIV crowd we na do. HIV obi a odi ya lechima so many years Prophet Joseph Mensah dey never me pa e be ko. Me yale acha na me mesa. Gali ache na memesa, say stroke, diabetes, hepatitis B, cancer, and as a war. Now, one plan the open and you can say, and your bank one and move. Obama do a baby of Babette, no more of a bag of everything, not to say, or you can cry, you know who's you never. Me now buy the bag on to you, so how about two. It's your words and I would shoot to them. Me now, Prophet Joseph Mensah, the Bible showed me now, and I'm sure the SOE. Prophet Joseph Mensah, the oil mama will be about Yatu protection oil. Psalm 91 actually here. Oil in the you have me, Yak and I'm wearing. Oil in the me. We are trying Psalm 91. Over can be 7 times. Now, all you know is so and also the ANC. Anytime you are going to be also, once I have black, what the best rap and a panel in me, Mammy, Papa, when we are with you, wait. A count what said the washing bulletproof. A count what said the washing bulletproof. Did you know a bit to me? I didn't have it. Wait, all you need. Who are a cast of Prophet Joseph Mensah and Fan Prophet Joseph Mensah no Kumasi etimatin table bola junction me nya so le den no die ye me Prophet Joseph Mensah anytime bia ababa bia no one my tent e wo film me fi dey one about Kumasi me nya so le den Prophet Joseph Mensah Accra so wa Amasama Stadium Junction Javes ohoni okuada na betena so ho na Kumasi dey etimatin table bola junction ohoni eduada na benada and Coco on share track salvation school when you could see that one and then go for share air cancer. We got us a Prophet Joseph Mensah. I don't see you all. And bigger. 4 schools have proven their worth and have dazzled many, gaining a spot each in the semi-finals of the 2019 edition of the Love FM High School Debate. Which 2 schools get to the grand finale and who eventually wins this year's competition? Will it be the geniuses from Opoku High School, the brilliant St. Monica's, or the giant killers St. Jerome, or the school of the moment, Tepa Senior High School? Join us at the Christian Service Auditorium this Friday, 25th October 2019 for the semi-final and on Wednesday, 30th October for the grand finale. Time is 1 p.m. each day. The Love FM High School Debate, trumpeting the voice of young ones on matters of national interest. The Love FM High School Debate is brought to you by Love 99.5 FM, Jackson Educational Complex, and Melcom, in collaboration with Ashanti Regional SRC and the Regional Directorate of Education. And supported by Melcom, where Ghana shops. Yeah. Amen. Yes.
Yeah.